avulele ƒe subɔsubɔdɔ si Mawu na mí to Yesu Kristo dzi ƒe edɔwɔwɔ ŋusẽ. Avulele ƒe subɔsubɔ dɔ si Mawu na mí to Yesu Kristo dzi ƒe edɔwɔwɔ ŋusẽ. Magagblɔe ke. Avulele ƒe subɔsubɔdɔ si Mawu na mí to Yesu Kristo dzi ƒe dɔwɔwɔ ŋusẽ. Nɔvi lɔlɔwo, meka ɖe dzi be Aƒetɔ ƒe gbɔgbɔ kɔkɔea alana be enyanyui sia ke le gbɔ va gaƒoƒo yame la atsɔe de dɔwɔwɔ me eye alakpɔ nukunu kple tɔtrɔ tɔxɛ ɖe le agbewò me tso egbe ya dzi. Nenye be eyɔa ɖokuiwò be nye kristotɔ tsã la, eya la gado dzesi kɔtɔe bena nyateƒe kristotɔ nyenye la ye gɔme ɖeɖe nye sia. Kristotɔ nyenye la ye nye ame ƒomevi sia ye nye kplo mi nye. Avulele ƒe subɔsubɔdɔ si Mawu na mí to Yesu Kristo dzi ƒe dɔwɔwɔ ŋusẽ ye nye míaƒe etanya egbetɔ. Nɔvi lɔlɔtɔwo, nunya sia ƒomevi le agbeme na ame sia ame be nenye bena nenya be míele nu yeye dim, nenye be míele nu yeye dim la, míya enu yeye ƒe asɔ dzi. Medi be magagblɔe na se nyuie. Mele gbɔgblɔm bena nɔvinye, abaleke gbɔgbɔa tsoe nam nenea, ye metsɔ enyagbeyawo bena tem ase gɔme la, ye gblɔm le be nunya sia ƒomevi ɖe le agbeme na ame sia ame bena nenye be míele nu yeye dim, míya nu yeye ƒe asɔ dzi, alo enu yeye saƒewo mi yina ye mitɔ ƒlenɛ alo mitɔ kpɔnɛ. Eye nenema ke wòle, eye ame sia ame si di be yeado enu yeye la alo yeado awu yeye ɖe la, eyina ƒlenɛ eye mado yeye aɖe xoxoa dzi alo wòado xoxoa ɖe yeyea dzi o. Egɔme nenye be eva ƒle awu yeye la, mado awu yeye aɖe awu vuvua dzi o, alo ado awu vuvua ɖe awu yeyea dzi o. Ke boŋ enu yeye ke ne va ƒle la, ye ɖeɖe ko ya la do woakpɔ be eƒle nu yeye nyateƒe. Nenye xoxoa ya gblẽ koa, evu ye. Eye wòdze be akɔe ƒugbe alo atsɔ de gbelɔnu me alo emedo xoxo yi ɖe gbegblẽ mɔ hã la, magatɔ doe aɖe yeyea dzi gbeɖe o, alo abe ado xoxo aɖe gɔme ado yeyea ɖe dzi kpɔ gbeɖe o. Nɔvinye, meɖe koklo, mele egbeƒã ɖe ɖe na wo, eye wònye Mawu ƒe gbe ke ɖiɖi na nye kpli wò le gaƒoƒo ya me. Be ne ame ɖe ne ava ƒle avɔ yeye ɖe be yeata ɖe alo awu yeye alo kotu yeye be yeado ɖe, magate ŋu doe ɖe kotu xoxoa dzi kpɔ gbeɖe o, alo mate ŋu ado kotu yeye atsɔ xoxoa do ɖe dzi kpɔ gbeɖe o, mate ŋu do pantalon xoxoa atsɔ yeye ado ɖe dzi kpɔ gbeɖe o, alo mate ŋu tsɔ yeye ado ɖe gɔme atsɔ xoxoa do ɖe dzi kpɔ gbeɖe o. Yeyea
ye eplebe ya do eye ya la do ye te la tono be ya do ye ya vo ya la ta mata kokwale ye ya jibena ela be ye lo kokwata ye na be ye mato da seti eye kape ye ya za kudo ye ya dula be kare jibe e wo sigbe wo bu machila wa yo na mo ton gbe ne e ya ta no bi yen o le be vie bena amesiame si akọ nkobe Kristo tola do la nya alo do la jesi avulele pe subo do si maunami to Yesu Kristo jila pe edo muse hafi waten anye Kristo to hallelujah vonenye be menye alo jesi esia wola que wo Kristo to nyenye la enye amado ki fufluko nusi gome ojebe miase kude avulele fe subo dosi maunami to Kristo ji fe do muse la melaye nyesi bena ne etrozu maufe jojo nyenye le Kristo Yesu mela ekema no bien enu kata ha azu yele agbewume bewe na etrozu maufe jojo nyenye le Kristo Yesu mela ekema enu kata ha azu yele agbewume eyata trozu maufe jojo nyenye le Kristo Yesu me bena nu kata nazu yeye nawo bena na teun ano agbe yeye pe agbe hena enu ye yo fe domenyinyi na be anyi nu yo fe domola nene mai o de ma mi aji la pa vogua be Yesu pon come amen abaleke mele glom nene anoviye midula nyam si o leve vie mto ela be leke maude no gomena mdoa e o cho do e dasinam la e jebe medola we leke tutu o jebe o cho e dasinam lo de fiamdo efe blan ne vo eto enye sia efe blan ne vo to enye sia gbogbo trama on va guérir church au le Togo depuis 1980 asieke blani ou asieke blani mais ye gbogbo ocho du vovovo mais Benin Nigeria Igbo todo cho de ova de ocho Ghana mo bubua o de odo cho afume yova do Togo ame he gere church o me he tro amu fo susu eye o trozi church ke lonaga vivivo eye amesi o halemela o trozi egalolao vivivo o trozi amesodi la vivivo otrozi de tubu ope to meble la vivivo no bien maule de siafaye oto nu de oji gede ke oto to communion nu ji ye oto bla me gede ope amenye le ome eye cho epe ma me keba do gbela tito gare Togo fa nyigbaji le subo fa pa oji eye pastor va sogbo alegbegbe le Togo nyigbaji ple gbogbo yo tutu fe do na o eye wo meye ala po amo sogbo le nyonu o sogbo o jaro nyenyenyenye gavio le tome wla esika o le ekome lololo eye o me blata o me ga respecter na me ga dia bubu tababla nti le chechi le gbedo do rai eyomo eyokata onye maufe nyala
pe manya manya ma ofe manya manya ye wo amu ne ma eyata le nous fait siamala me dibe na sende comme nyuele enya yome ela be ele vevie na nyeklu gama me keye amegero ha okpebe aha you atonto si pastor fa eye to ya jila ya to si kesino to hallelujah eye ogeje me nyama eye amegero la ogbale me kakado gbe vo dota sisi kemi omi hori eto vuvuna emakura be mi de nyatefe anami nyatefe matroa ke cho mo fon tofe do wo me nya megbe tofe agbagba jeje de kerekeme o mawunto ke no Kristo me va mi agbola pe do wo de kome sikeji nyekro mi do la khose na mi ape Kristo to zuzu fava eye teme gbogbo beda no vinye avulele pe subo do si maunami to Yesu Kristo jife do musela leke ye pe gomede de lei de melena weya benadi no vinye na nye bederi ne amerela gobe ye Kristo to alo ye Kristo to la avulele pe subo si maunami to Yesu Kristo jila pe to musela edo la nye afi waten anye Kristo to bava vone nye be menye alo jesi esia wula ke ye pe Kristo to nye la enye amedo ki fufruko to ba gere chachi haume cho 1980 cho 1980 pe bla nevo eto ya ga me mi de vime imenya de ko mi na chachi oyi ko yi bele mi apo we to we ne we adro me khayila we nyume ga me ke ko yi enu manya ogan nyamanya ogan chachi o me amebeble amefufuru enukunu wo ke menya nukunu wo yo cho fe gbogbo fare amegbeto me ken ye na be gbeto ha chachi o le to gwaza le Africa nyigbajo savoir o de popo fe chachi o de na o le o suvetoa o su amatoa amesi o po de nyatefe de o su amalofa de ka o su alofa vea le miate nyigbaji bia ilo apeto le nufo na nye kluto enya yame do bien nous si comme ojebe na se kude avulele pe subo do si maunami to Yesu Kristo jife do musela mela enye esibenadi no bien ne etrosu maufe jojo nyenye le Kristo Yesu mela ekema enu kata ha azuyeye le agbeume eyata yoyo le bavano be trosu maufe jojo nyenye le Kristo Yesu me bena enu kata na azuyeye na obena na tengu ano agbe yeye pe agbe hena enu yeyi ofe domenyinyi le agbezaume no vinyelolo Christopher eduko ela be bibla gbona mi nyere bedi eya tane ameade le Kristo mela eya nye enuwo yeye ohotola nuva yi poda enu katanzu yeye sike gome nye bele ko no vinye ele gome semnama ye gome nyebe ne amade ho Kristo abe efe afeto enela Kristo chua agbenono ye dia ame agbenono vodi ho tosi wono chala nuvayina
eye ojia agbeyeye nono gome ele gome sem na fifia no vinye enu si o le vefie mileti